ibn Umar radiyallahu anhu vidaluna timan kale gefan uluvvime zamanika e zamanuga ni qur'anuge kuriga imanka ebe karuna devvunu zaman qur'anuge kuriga imanka ebe karuna devvunu zaman nabiy sallallahu alaihi wasallam ge macce sura bawa levvima timan bekalum wadagen e qur'anuga wa harama halala hukumta daskurawame adi waqf kuranje tantan daskurame miyadu tiyabami sura daskuragut qur'anuga harama halala mikan hukumta daskurawame tiyabami miyadu sura daskuragut efa vidalwani timan kale gona miyadu feni wadagen fiye iman kam vrakuriga ebeke qur'an devvunu bay qur'an ekkolun anekkolugos kiyargo segawa harame halale hukuma ebese cheme kunne waqf qur'an tan besnenge emme hadi kadurta me ukala usul qur'an ukala bayke qur'an ki aslu e war qur'anuge bawalun maqsad algonna e amalu kuranje echeggotu algon men e tabawanje echeggotu algon emme faada hori emme molu gotten ega bayan kurafa fai fotaki emme e fotuga wa gota amalu kura emme bes mase kuranje lazim wa